Shalom, selamat pagi Bapak Inang nalongan di bagas Tuhan Yesus Kristus. Ijape Marianan bani panorang sogot narion. Paima ijalo hita rigapan sigano pari bata bani panorang sogoton. Pasada hita hurta martonggo hita. Puji-pujian terima kasih isombahkon uhur nami bamu Tuhan. Gok ibagas malas nyuruhan nami puho ibagas sogoton. Haganupanin kita halani panghidupimu. Apa bakal ni holong ni atemu ase pay maipukah ka nami parguluhan nami bani sogoton patugukam ora papikiran nami marite hatamu ase barang aha petongon dopa kuna nami sa ganjang ni arion tetap marunjolan bani hatamu nama pasingin bagas Kristus Yesus Tuhan nami jolam rapakon tunggonannya amen. Bapenang nilongan ibagas Tuhan Yesus Kristus ijape na siya marianan bani panorang sugot nerion nabu isisihan nami marhitehon ni channel YouTube on rigapan sigano pari bata sadarion Kamis tanggal 2 Juni tahun 2022 tersurat bani buku Titus bindu 2 ayat 10 sada nama katahon sonon edo mamulgap idop ni hurni nebata bahen hamuliaon ni haganup colma. Taganupan bapainang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus anggo adong itongah-tongan ni parguluhanta na makaholongi hita narusuh tumang mangurupi hita rusuh tumang mambahin nama diar atape pasirsirhon nama diar bata totu lampitah malas ur tumang na adong ibagas dirita tapi diut humani tubuh ibagas hadirionta tubuh ibagas uhurta ase hitape homa mangusihi na ibahin hubata janah makorjahon songon nadop ijalohon hita na mader ibagas parguluhan taon natotu ibagas parguluhanta sigano pari buhay tumangdo na dop ijalo hita na madir ibahin nebata janah ay ma nagabi onjolan bata ibagas na makorjahon na madir bani parguluhanta sigano pari ay maase ang standard parguluhan atape standard guluh ni halak na porsaya ay maase go kandear totu ay manahirusukon ni nebata ibagas parguluhan ta sigano pari tongon langadong sada jolma pe atas tanohon nabuhi guluh ni go kandear tapi hite ase manggulu ibagas go kandear domma ipasirsir nebata ay mamarhitekon ni pagkaholongini idop ni hurni Tuhan Yesus nadop memberi kon hosahni laho manubus kita jana ibagas na laho mangarusi pakon manjalohon pakop-kopon ni Tuhan Yesus Kristus bani hayu parsilang ipasirsir do hubata tondoy na pasing nagabe si pangajari nagabe si pangurupi bata ase ibagas parguluhan taon tongon labing takas inidah kita bahasa ahane rusukon ni nebata maningon do gabe buah ni hapor sayonta ay maase bapainang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus dom mamulgap nuan dom matalar haluahon nahumbani nebata marhitehon ni pagkopkopon ni Tuhan Yesus Kristus totu marhitehon ni hidup niuhur ni Tuhan Yesus Kristus nadoma talar ibagas parguluhanta mangujur hita mambubahi hita ase tetap hita si pambalosi ase tetap hita ibagas uhur na bersih ase tetap kita mabiar dopak nebata ase tetap kita hormat ilobe-lobe ni naibata halaniyaha panorang guluh tasonari ay mapanorang idop nihur panorang haluahon adung do panorang nadok ima ito tapkon naibata
Langbe idop ni huray na ipatalar. Langbe pertubuson humbani dosa na ipatalar. Tapi uhuman mando hubani halak nalang mangguluh ibagas idop ni hurnene bata. Nalang makargahon idop ni hurnene bata. Tottu on managabe si jolomonta. Ase anggo ihorjahon hita iparayak kita na madeyar nuan ibagas gulu taon. Sedohalani mabiyar hita bani uhuman ni nebata. Ipalapalay hita jana marjuang kita makurjahon na madeyar ibagas parguluhan taon. Sedohalani mabiyar bani paruhuman si magira hita. Tapi ihorjahon hita na madeyar ibagas parguluhan taon. Sahali nari halani dom mamulgap tongon dom matalar idop ni hurnine bata. Ay maase barang ahape na iparayak kita na madeyar ibagas parguluhan taon. Horjahon hita jana parayak kita maay tongon ibagas malas niuhur maronjolan bani haluahon na domma ipasirsir Tuhan Yesus hubatta. Amen. Martongko mahita. Terima kasih may sumbah kondur nami bamu Tuhan. Bani idop ni hurmu na doma manugu-nugu ur apa pikiran nami. Asilambin ihap kon jana idehon hanami tongon. Idop ni hurmu na dop ipatalar ham bahen haluahon nami. Asi ajari ham hanami tong-tong Tuhan. Asi tetap gokan diar songon ham na gokan diar in. Bani horja nama diar jana in matongon Tuhan. Nagabe si usihon ibagas parguluhan nami. Asi hasoman nami petongon. Lambing boy mandaihon buah-buah nama diar marhitehon ni parguluhan nami homa. Ibagas Kristus Yesus Tuhan nami jalam rapakon tonggo namion. Amen. Jalo hama pasu-pasu humbani Tuhan na ibatata. Idop ni hurni Tuhan ta Yesus Kristus. Pakon holong ni ate ni nebata bapa. Apa persoran ni tunduy na pasing ma nama kasomani na siyam haganupan. Amen. Ora sobat taganupan bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Sapala nadop mulgap matongon idop ni hurni ne bata ibagas parguluhan ta. Tottu sonay mahumani hita ibagas parguluhan ta si ganupari. Ase totap ibaritahon hita ipodahkon hita jana yakinkon hita idop ni hurni ne bata hubani sap tanoon. Shalom.